Za vama je Bosnian TV. Danas radimo preživljavanje. Sa vama su Ali i Ismail. Hello. Skupljamo sada travu i drvo. Evo, ja sam već dobio jedno malo drvce. Možda drva, nemoj drvce. Ja sam dobio i drvce, brate. Kupi drva samo. Treba će nam samo drva. Evo, ću ga da cijepam. Brate, ja ovdje ne znam što cijepam. Evo ga drvo. Jedno. I treba će nam sljedeće. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se, zezam se. Ne voliš najavljiva. Ljudi, evo vidite, meni se jede. U stvari Ismail hoće da jede. Dođi kod mene. Ja ću da operem noge u rijeci. Dođi kod mene. A gdje si? Tu sam. Tu ću, nađem te. Vidiš me? Blöz. Dođi bre. No drag. Ide meni sa druge strane. Nemoj ti kopat to drvo. Why? Idi ti drugo kopa, ne možemo obojica isto drvo. Sada ja kopam brže. Cijepaj drvo. Nemoj kupit moja drva, nemoj. Stvarno. Biće nam dosta voda, pa ću je hajde. Evo, samo da popijem još ovu tjepanicu. Sačka, sad moram nastaviti vam crafting table. Sad idem kod Kovsa. Udarac u glavu. Ne. Sada ja moram nešto napraviti sebi. Evo ovako, ja ću jednu radnu tablu. Tako. Ne. Pa imali smo radnu tablu. Pa da imam ja, ako i već izgubiš. Pa što će ti radna tabla kad sam ja imao? Neće treba... Kad ti nestaneš da mogu nešto sebi napraviti svjesno. Neću super pretvoriti daske. Što će ti daske? Tako. Sad... A što ti? Sekira, štapići, mač. O, ljudi. Idemo još malo cijepati drva. Ja ću Hej! Sve. Taman da napravim dva štapića ti mi. Super. Pa imao sam ja svoj. Mogu napraviti mači drveni. Idemo cijepati drva. Morat ćemo napraviti kuću. Želiš da me sačekaš uopće? Morat ćemo naći mjesto za kuću. Stani, gdje si Marko Kovs? Ti si... Eto te. Ja imam mač drveni. Imam i ja. Drveni. Ja imam i sjekiru. Ja imam štapić drveni. Ja sam se zakopao. I ja sam kod tebe. Jel to sve tebi dolazi ta drva? Ne dolazi. Sve tebi drva moja došla. I sam ja sad iskopao. Nisam. Pa ti nama, skupljaj sjemenke. Koji? Pa sjemenke za sijanje. Aha. A gdje su? Evo imam ovo. Vidi. Pa što će tu? Drvce. Hoćeš da ideš sa mnom da cijepamo drvo? Ona sjemenke. Da me odvedeš. Ti kupiš moja drva. Sam što nisi nijedno pokupio. Jesam. Jedno. Dolo, solo. Eno svinje. Gdje je svinja? Gdje? Ova ide i meni, boga mi. No. Pegaj. Ode ni ga. Hvala.
Imam 2 komada mesa. Hoćeš da napraviš pećnicu? Odakle nam kamen? Molim te, brate, sačekaj me tu. Kakve ja sve dobre stvari od drveta mogu napraviti. Ja ću napraviti sebi sjekiru. Imamo sad dosta drva. Imam 2 staka daski i još 4. Ja imam 14 drva. Jao, brate, eno skeleton. Kakav ba skeleton? Evo ti ovo, drži. Alo, Gdje si? alo, kreni se. Već ga imam. Pa evo ti još 2. Imao sam 8. Svina! A moja je ova. Svina! E, I ti s mene. ti s mene više puta. Biješ bilo. Nisi nam ništa ne dobio. Pa kako ćeš dobiti kad je tam svina? Pa gdje si ti? Eto da. I nemoj puno šprintat. Why? Šta vaj? Zato ćeš gubiti hranu. Kad šprintaš brže gubiš hranu. Vrati mi svinu. Šta tvoja svinja? Ja. Nije. Opalno. Vidiš šta imam? Ubit ćeš me. Gdje si? Ovdje sam, evo. Eno ovci. Ali ne možeš ništa dobiti od nje. Džaba letiš. Hajmo gore. Hajmo cijepat. Hajde prvo naći mjesto za kuću. Hajde. Hoćemo praviti stvarno kuću ili? U sljedećoj epizodi. Dobro. I moraš napraviti pećnicu da ja ispečem ovo svoje meso. Odakle nam kamen. Pa idemo u neku pećinu. Kakvu pećinu? Sad nema ovdje pećina. Još. Šta ti? Eno ga kamen tamo sa druge strane, vidiš. Ma dobro, sad će nam sad. To ćemo u idućoj epizodi sve nam. I sada meni treba, u stvari, ja trebam znati gdje je Ismail. Eto ga, Kovsić. Kovsić, Povsić. Kufsi, pufsi. Hajde sada molim te, samo napravi pećnicu. Dođi. Nećemo u ovu epizodu ne. Hoću da jedem, brate. Neće. Hvala. Imam ja dovoljno za pećnicu. Mnogo dobro mjesto. Nije loše. Kakav je to pan ležeći? Samo drva. Ja sjećam kamen. Hajde, ovo će biti mjesto dobro. Imamo vode, bit će nam i za farmu. Ja ne kupim ovaj kamen uopšte. Hajde, završit ćemo ovdje epizodu. Ćao ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Bye. Vrlo uskoro. Bye. Bye.